To se nekad desi, ono što je tu korisno svima vama, razdvojiti nekako, pa barem 2 ili možda 3 glavne faze učenja. Znači, ako sam sad na razumijevanju, uopće se ne zamaram sa detaljima i pamćenjem. I onda nije problem se i vratiti nazad i nešto, nekako je mentalno lakše se onda u tom smislu, mislim, reći vratiti nazad više puta nešto pročitati. Jer se ne žurim ići napred, joj, neću stići ovo zapamtiti, ono. Znači, lagano, i moja preporuka uvijek kad je nešto novo, prvo preletite to, ono, doslovno više manje da čitaš samo naslove, podnaslove, brzano, a tek onda se vratiti na kao prvo čitanje. Znači, imati nekako predčitanje, to preletanje, jer će pomoć sa tom koncentracijom da misli puno manje lete. A još jedan trik da misli manje lete, pogotovo kad se radi o nekom gradivu koje nam je dosadnije i ne zanima nas toliko, je sljedeće.